السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيبوي اندكس kusoo dhawaada channelka maanta inay video cusub Overwatch anu hore waan diigu sheegay ciyaartan aad iyo aad baan u jecelahay ciyaartan 24 yani haddaad 10 hours ku fadhidato macna ma dareemaysid runta wanaagsan aan diiga waramo legendka maartan legendka skin banu iibi skinkiisa asaasiga waa kan heer aan ku ciyaari skin baa u iibi yani sweat baan hadalka badan digu badan let's get into it Greek bismillah أخي تانك اللبات بلو باهي والله ديفن من دورته بلو باهي اوكي anyway No unnecessary risks. shut up okay the match done man I don't swear baby Attack the objective. Stay focused. بسم الله طبعا ايه والله يقدم بيا واو اوكي عشان كده الرجال ما حسابنا احنا يقول جي جي easy easy bitches nice I've been playing this game I saw too much too much easy 2,000 years later. Welcome to Ishvara's. Prepare for battle. ما بيريك وقعت كلها قعدنا تذكرها يعني كمان تانك يلا بعد ضغط يا اخي فايتر اوكي جيم نايس Unlocks in 30 seconds. يا اخي روبوت كله احيانا نلعب اليوم اوكي ابلع Barricade must stay in motion. جروب اب وي والله ما كل بدي يجيك تناد ايزي We've overtaken them. Start pushing the barricade! come on man اوكي هذا سمحك عيار عيد تانك مالها ليتس جو والله تانك هذا ميد مبيس نوب لعبة تانك ديفن اللي لعبته معنا هيلي تعال واحد Enhancing your vitals. easy you fucking hacker لعل عفر كلنا سمعنا والله Let us move the barricade.
Pass into the iris. easy midda ku dhacdayna at least Visor activated. easy. Woo! I'm on fire, brother. I'm on motherfucking fire. Thanks. That's what I'm talking about, man. Hey, man. Easy. Easy. Barricades moving out. Para. Thanks. 9 kills streak. 6 okay. An Overwatch for fun, brother. Oh man, they are all dead, bruh. So long. Come on. خاب العدو I need healing. Easy والله. الله. Hell yeah, brother. Hell yeah. Oh, بالله. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about, man. waa ka videogii dhammaadtiisii hadda dalka soo gaadhay aad baad u mahadsan tahay ayna waleedaamaya okay kacil abdiraxmaan waa ka videogii dhammaadkiisii okay waa ka videogii dhammaadkiisii hadda dalka soo gaadhay aad baad u mahadsan tahay madaar xilligii suxuurta waan soo suxuuranaya eedaanka waad maqlaysaa ma malaynaya anyway see you in the next video and peace.